Yes, ndabashimiye kandi nizeye ko mumeze neza. Nkomeza kwihanganisha n'abatameze neza mbasaba gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana amakuru agiye atandukanye. Ni umugabo uherutse kwica umugore we, mu by'ukuri yaje kuba yatabwa muri yombi. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umugabo witwa Manirarora w'imyaka 28 uherutse kwica umugore we Nyirandikubwimana Donata w'imyaka 27. Imana imwakire mu bayo. Uyu mugabo yafashwe ku tariki 8 Kamena 2025. Icyaha akurikiranyweho yagikoreye mu mudugudu wa Kayevuba, akagari ka Gitaraga, umurenge wa Masaka, mu karere ka Kicukiro. Amakuru avuga ko kuwa gatanu tariki 5 Kamena 2025 aribwo uyu mugabo yishe umugore we. Bari bamaze amezi 2 babana mu buryo butemewe n'amategeko. Amezi 2 yonyine mu by'ukuri niyo bari bamaranye. Yumvire, amezi 2 niyo bari bamaranye babana nk'umugore n'umugabo. Nyuma y'amezi 2 aza kumwica. Uyu mugabo akimara kumwica akoresheje icyuma akamukata mu mugongo ndetse akanamutera ibyuma mu mutwe, yahise atoroka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, CIP Werarisi Gahonzire, yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko inzego zitandukanye zakomeje kumushakisha. Akaba yarafatiwe ku mupaka wa Gatuna ubwo yageragezaga kwambuka ajya mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo akimara gufatwa yemeye ko ari we wishe umugore we. Avuga ko byaturutse ku makimbirane bagiranye ku mafaranga 50,000 batumvikanyeho uburyo yakoreshejwe. Manirarora yamaze gukorerwa dosiye ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Masaka. Mw'abantu mwe, hari ibintu njya nkunda kubwira abantu. Ubuzima njya mbura igisobanuro cyabwo. Ukabona umuntu afite donko, ndibaza imyaka amezi 2 yonyine ushakanye n'umuntu ugahita umukura mu buzima, ugahita umuhitana ukamwica ku mezi 2 yonyine. Donko mbangira ngo sinzi n'ukuntu nabitekereza. Hari abantu umuntu bwabashizemo, abantu babaye inyamanzwa. Ese niba afata amezi 2 gusa abanye n'umuntu bagapfa amafaranga 50,000 agafite icyemezo cyo kumwica, mw'abantu mwe, ibi nabyita iki? Uyu mugabo ugomeruka ku nkuru ye ya mbere mbabwira uko byagenze. Uyu mugabo inkuru yatubwiraga ko bari bamaranye amezi 2 nk'uko n'ubundi tubigarutseho, ariko ikibazo kikagira kiti, ese ko yaje kuba yakwitaba Imana ibyo 50,000 umwishe mumaranye amezi 2, byakunda gute ko mwamarana amezi arenze 3, imyaka 4, imyaka 5, 10 mugasazana? Nibaza nano, ese uyu muntu mu by'ukuri babanaga bakundana cyangwa hari ibindi bibazo ubwabo bari bafitanye? Ese babanye bafitanye gahunda yo kubana cyangwa se byarabatunguye? Aho nyuma y'amezi 2 umugabo muzima
afata icyuma akagitera umugore we agasubizamo akamukata hejuru y'ibihumbi 50 batumvikanye. Amakuru ari nuko umugore yayabazaga umugabo. Kuri ari nuko umugore yabazaga umugabo ati se aya mafaranga ari hehe, wayakoresheje ute? Donc ni ikintu mu by'ukuri navuga ko gihabanye n'ibyiyumviro byamu, ku buryo mu mezi 2 yonyine bamaranye bashakanye hari ibintu mw'abantu ubu muntu ntabwo gihari. Abanyarwanda ba kera twagiranaga urukundo mu myaka yo mu gihumbi mbere y'umwaduko w'abakoloni, wasangaga abanyarwanda bafitanye urukundo, usanga abanyarwanda ahangayikishwe n'ikibazo cy'undi atanamuzi. Ariko sinzi ahantu umuntu bwagiye nyuma y'ubukoloni bugeze muri Afurika. Ntekereza ko ari imico dukura ku bazungu, mu by'ukuri twagakwiye kongera kwigira ku bakurambere bacu. Ni ikibazo gikomeye kubana n'umuntu mushakanye amezi 2 gusa, gusanga uwo muntu ahise yica umugore we cyangwa se uwo bashakanye. Ni ikibazo gikomeye. So reka mbashimire kandi nkomeza kwihanganisha umuryango wabo wabuze wabo. Imana ikomeze barinde, komeze kwihangana, kandi twizeye kuzongera kumubona. Imana imuhira uruko ridashira. Ariko mw'abantu mwe sinzi uko nabisobanura. Ciao ciao, basaba gukora subscribe tujye tubana amakuru agiye atandukanye.